Ka East Jaintia Tourism Environment Promotion Society ringkat ka jingatri lang ka DTPS East Jaintia Hills kin penlong ya kata masa kabelatip kum kalatu Thin Festival 2024 hatuber Shri East Jaintia Hills District. Ya kani kata masa an penpu da ka jingakop thei bhabriu ni Miss Latu Thin ha ka ba ka thei bhabriu ka banyo ka pansnian kan khur ya ka song pisa ka basan phau hajar tingka ba ar pesan hajar tingka bat balai khatsan hajar tingka. Kalas date na kabenta ka registration kan long ha ka khat ar tarik nailur. Nalor kata kadandru ka jingakop tam bitar plastik ni plastic bottling competition ha ka ba hapo kini ki bitar antap dagi plastik bunrong ki balatam na kaleng ki jaka patba. Ha ka ni ka jingakop tam bitar kandan ka khusnam ya ki ba yo bun tam kata lais pa sanpau ya uba wan ningkong ba ka khusnam kan long arpau hajar tingka ba ar spa sanpau telik bitar bat balashis pa sanpau telik bitar bat ka khusnam kalong khatsan hajar bat hinyau hajar tingka.